점링 강사를 유배 벽이 게 이게 로규 결합 당 룩술라 카멜난겐 창말라 참리트시들의 슈기여 드네 다 드린 연결 공사 초기 작좀 낭외 먹이 율당 먹이 미망세외 착대 기 쇼크당 굽주 곱게라 다디 착대디 닝바디르다야 탄다 사바디 라 쇼크란테스 규와치니오레 아니 길시 캐난소 착대 닝바디 여바이나 쇼크당 굽주 곱게라 롭센디 녜던그레 So I'm going to read a few sentences from the book named My Land and My People, written by His Holiness the Dalai Lama. र यसरी परम पावन दलाई लामाज्यूले लेख्नु भएको My Land and My People भन्ने किताबदेखिको केही sentences तपाईहरुलाई परिचय गर्नु लागिरहेछु र त फिमिच गरान्छु gelrap inji minji khen kugiorda tanget na de diang gyagardang delwa yobe gelrap chikre ta 당보간 줄로야 나 돈능 치기 아니 쟁냠도 식사바 창야 제네 쟁냠도 벽이 gelrap 캐난츠 냠도 캠바이나 아니 야고시라 용그레 so विशेष गरी पढ्नु सिक्ने सँगसँगै केही शब्दहरू सिक्ने अनि भारतसित जोडिएको तिब्बती इतिहास तपाईहरुले अलिकति जान्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ So first we will learn to read Tibetan. At the same time, if you can learn a word or two, and at the same time, Tibetan history, which is, this one is related to Indian history under British government. Tangoma di jagar inji wala yube kapgi gelrabre ta tampungan zulogi inda ragata ga gayata gya makikumi a kikuyi gyami yi, we know it is off. Gyami Chinese, gyami chinia ko sagataka kashipchuku cha basa chap kuchap representative chinia ko प्रतिनिधि representative सकेको सीमा Simla one of the province a place like the capital of Indian province Himachal Pradesh. The capital of Himachal Pradesh is called Simla. Himachal Pradesh ko rajdhani Simla. Hakikui Simle of Simla. Chanaru chok gasa chok hao dashepchu dura dur chok du meeting. Ra in a meeting in Simla, the capital of the Indian province Himachal Pradesh. A Chinese representative at the meeting of Simla meeting, that is Simla Agreement. Simla Agreement. Simla Agreement.
चिनियाको प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेशको राजधानी सिमलाको सभामा, so actually it is Simla Agreement. Ta pödang jagar de kabla inji okla yorba chechang inji dang inji che gemi kutsap che pöbe kutsap sum Simle Agreement la khungzoege chungdu chonang di kadyuresa na chilo chikdong gupkya choksumgi loju dang chuphi tsesharla. Ta di semla ngea lelabor chilo chikdong gupkya chuphi sena chilo chikdong gupkya chuphi la makchen thangbo gochu barwa. Chesa makchen thangbo gochu be tucho dang pögi kutsap, inji kutsap, gemi kutsap, Simla convention yang lagur Simla agreement yang lagur dia la chilo chikdong gupkya choksum gi loju dang chuphi tseshala chokdu chonang bare. So in end of 1913 and beginning of 1914 Simla Agreement was signed. There were representative of China, representative of Tibet, and representative of the British government in India. So it was in end of 1913 and beginning of 1914. So Simla Agreement, they held a meeting in Simla, a province of India called Himachal Pradesh. र भारत, टिबेट र चिनियाको प्रतिनिधिहरू सिमला सम्झौतामा दाओवायत यकिकु यिना yin jakiku ji sa ji inji. So we see sa added to inji. It shows this is the subject. So by the British government, by the British Angrejile ao banarobo da be invited बोलाउनु र भोटको प्रतिनिधि र तिब्बतको प्रतिनिधि as a independent country, and British were invited for Simla Agreement. Ao banaro boda bosa katakashi chukula kul kul technically is to make them come, force them to come. So Bögulje here is better to translate it as invited. The British government in India invited Chinese representative for Simla Convention, Simla Agreement. Sakataka kasepchuku tsaba tsab gaosa sepchusu masum panaropo kutsap representative sum 3 panaropo, those three representatives. Tinai प्रतिनिधि तीनै जना
Tin, Sumbo Tinejana, Tinei Ota, Tinejana. Hao Garta Da Maunya Manyam Danyam equal, not one above another, equal, barabar. Tinejana Pratiniti, barabar. Ek saman, koi ठुलो कोही सानो होइन सबै बराबर गाए त गाए ग्याकीको गीत नरथो गाथोक नासाने गीथोक ne throw equal, you don't say so. Danyam githok ne as equal country. Mao ja la jel to meet, to see, honorific, no, humilific. They met as equal representative, not as one above another, as equal. All the three representatives as representative of independent country. Jal Mao jala jal ao janaru jo masa jom. Ao janaru jo masa jom is to come together. Several parties or several people to come together. Kaya ta kekiku kisa ki yasapchu yuna yun rakiku ringa ring. Yun ring bo. Yun ring bo for long time. For long time, Ganaro go bausa da dasapchudura dur baita jasa che. For long time, they consulted the three representatives of the three independent countries. Consulted for long time in Simla, the capital of Himachal Pradesh province. Kodur che rajata chatimbo che sa che after ra अंग्रेजी प्रतिनिधि बोर्डको प्रतिनिधि र चाइनाको प्रतिनिधि सिमला हिमाचल प्रदेशको राजधानीमा लामो समयसम्म सल्लाह गरेको पछि to consult each other after consulting for a long time. So the Simla Agreement started in 1913, at the end of 1913, and it finished in the beginning of 1914. Chakiguchi ching Sakigusi nasin Shakigushi gashik Ching sin shik a treaty samjauta एउटा सम्झौता बहुत सानारो सासु made a treaty after discussing for a long time. The three representatives of three independent countries made a treaty. In that treaty, Tio Samjota Bitra, Dawaita Yagikui na Yinjakikuji Saji Inji by the British. Angrezile Panarupo Dape Makikumi Tanarucho Rachor to the Tibetan people.
two works as two, the Tibetan people. Angrezile भोटेहरूलाई फायदा छकेको ची रगता गायता ग्या ची ग्या खाना रोखो nga sa kong yakiku yi na yin cha shep chu chu la chul da nga dang chi gya kong yin chul. So out of China means it is out of China means independent. It's not under China, it's outside of China. So it's not under China. This in the treaty they signed that Tibet is not under China. Yakiku yin na yin cha shep chu chu la chul about Tibet being outside of China. So त्यहाँ सिमला सम्झौता चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि यदि तपाईँ भारतमा बस्नुहुन्छ भने यस्तो इतिहासहरू तपाईहरूले जानेकै हुनुपर्छ र यो भारतसित सम्बन्धित इतिहास हो र 1913 मा चाहिँ सिमलामा सम्झौता राखियो. त्यसमा चाहिँ आउने को छ भन्दाखेरि चाइनाको प्रतिनिधि, अंग्रेजीको प्रतिनिधि र भोटेको प्रतिनिधि. उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ टिबेट चाहिँ चाइनाभित्र होइन भनेर चाहिँ सम्झौता राखियो. हिन्चुलताङ ग्यामी भएको विषय र रगतगा गएता ग्यामकीको मेरा मिर ग्यामी चाइनिज टु चाइनिज Panaro poda pu nanga nangka kikuki ranga rang dawanga wang. To the Chinese representative, freedom in Tibet. Freedom in Tibet, Ganaro gosa go chula chul about the need of freedom in Tibet. La अंग्रेजीले चिनियाको प्रतिनिधिहरूलाई टिबेटमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने विषयमा हाउ बा द बे बो र त चन र चो न चुन बाय त चा सा छे फेचुन छे to make effort to strive for they made an effort to express that there is need of freedom in Tibet. Ragadaga gaeta gyan naganak ani भारतभित्र स्वतन्त्रता चाहिने विषयमा भन्नुमा यो उनीहरूले संघर्ष गरेको थियो. रगतगा गएत ज्ञान नागा नाग्यानक सकतका कशचुकु छाबा छपनासा ने. As I said earlier, nasa ne technically is from नेपालीमा देखिबाट तर लिखित भाषामा चाहिँ यो चाहिँ एजेन्टिभ हुन सक्छ. It can be agentive if it is added after a pronoun or proper noun. So by the representative of China. Garada da danar dosa de mautashiptun natun tutun agreement. Samjota.
garda dana rodosa de mao thashapchi tu na tin agreement thadingbo te la to that agreement tyo samjhauta lai thanaro thoga thok mara mar thok mar at first सुरुवातमा चिनियाको प्रतिनिधिले त्यो सम्झौतालाई खासा खेलाडिङबोले नालेन बायता छासा चे खेलेन चे to promise or to accept. In Tibetan we have one word for the word promise or to accept. He accepted to come means he promised to come. Kelen che kyang, after a verb if you see kayata kyang a kyang, even though they accepted at first, even though they accepted to the agreement at first. Tadengbo de rajata jadengbo che sache चिनियाको प्रतिनिधिले त्यो सम्झौतालाई सुरुवातमा चाहिँ एक्सेप्ट मान्यो माने तापनि पछि रगतगा गायतग्या नाकानाक ज्ञानक गाओ शशचु सुंगा सुंग ज्ञानक. We saw this word several times. China Shung, Chinese government गाओ शशचु सुंगा सुंग government. चिनियाको सरकार गाकीको गिसा गी by the Chinese government माकीको मिंगा मिंग रततता गासा तक आओ गनारो गोदा गो मिंगता गो is to sign, S-I-G, and to sign a document. Chinia governmentले चाहिँ signature गर्नु रगतगा देगेसपछि गु माकीको मिना मिन chul about Chinese government not going to sign the treaty. ज्ञान कुत्सबने चिनियाको प्रतिनिधिले ठुथिन सम्झौता थेला त्यो सम्झौतालाई सुरुवातमा थोकमार माने तापनि even though they accepted, even though they promised to theche ज्ञान सुंगी by the Chinese government. चिनियाको सरकारले सिग्नेचर नगर्नेको विषयमा बाउ रजता जनारो जोदा in literary Tibetan it is to say or to tell. Satatata basa tap because they said they are not going to sign the treaty. Banaro boda Tibet dawa taya kikuina inji Angrezi English Tibetan English Kaonya kikuni sa ni nasa ne by two countries Tibet and British ne makiku minga ming ratatata ga sa tak baukana roko da ku chakiku chinga ching. Chinese refused to sign the treaty. But then Tibet and British government signed the treaty. So so this is regarding McMahon Line, the international border between India and China,
which is known by the name of McMahon Line. And I think British pronounce it as McMahon Line. So it's about international border between India and Tibet, which was signed in Simla Agreement in 1913 and 1914. In the beginning of 1914 and at the end of 1913. So in the agreement, Tibet agreed to give part of their land to British government in India, that is Tawang. So Tibetan government conceded part of Tibet to British, and the name of that region is Tawang, these days renamed as Arunachal Pradesh. So यसरी अब तपाईं यदि भारतमा बस्नुहुन्छ भने भारतको सिमानाको विषयमा अलिकति ज्ञान हुनुपर्छ र घरिघरि यो भारत र चिनियाको बीचमा झमेला भइबस्छ किन भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रियले मानिएको यो सिमाना भारत र बोर्डको सिमाना अहिले जुन चाहिँ सिमाना तपाईले मानचित्रमा देख्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ मैकमोहन लाइन चाहिँ कहिले बनाएको भन्दाखेरि सिमला सम्झौतामा सन् 1913 मा त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बोर्डको ठुलो एउटा जमिन अंग्रेजीलाई सौंप्यो त्यो जग्गाको नाम तावाङ त्यो चाहिँ टिबेटले अंग्रेजीलाई अब दिनुपर्ने यस्तै अवस्थामा पर्यो होला जे भए तापनि दियो टिबेटले सिमला सम्झौतामा अनि सो भन्नु मतलब चाहिँ तावाङ चाहिँ टिबेट आजाद हुँदाखेरि टिबेटको एउटा हिस्सा थियो र सिमला सम्झौतामा अंग्रेजीलाई सौंप्यो दिनु पर्यो अब यस्तो दिनु पर्ने कर लगायो होला अब अंग्रेजीको पोलिसी तपाईहरुलाई यादै छ अनि अब यो चाहिँ अहिले चिनियाले यो सिमाना यो बोर्डर चाहिँ मानेको छैन यो तावाङ हाम्रो हो भनेर अब हुनु त चाइनाको हैन यो टिबेटको हो टिबेटले अंग्रेजीलाई दिनुपर्ने यस्तै अवस्था परेर सिमला सम्झौतामा तावाङ दियो र तावाङमा चाहिँ अब यो कहिले सौंप्यो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1913 को अन्त र सन् 1914 को सुरुवातमा यो सम्झौता राख्यो सिमलामा यो कहाँनिर राख्यो भन्दाखेरि तपाई आजकल पनि त्यो घर देख्नुहुन्छ एकदमै ठुलो अंग्रेजीको घर जमानाको एकदमै ठुलो र अहिले चाहिँ उनीहरुले एडभान्स स्टडीज भनेर नाम राखेको छ म त्यहाँ गए तर यहाँ पहिला यहाँ टिबेट र अंग्रेजीको सम्झौता भयो भन्ने नाम निशानहरु सबै मिटाइसकेछ हुनु चाहिँ यो भएकै कुरा हो र सो अरुणाचल प्रदेश अहिले अरुणाचल प्रदेश भन्ने गर्छ र त्यहाँ अहिले तावाङ भन्ने ठाउँमा यो तावाङ भन्ने ठाउँ चाहिँ एक समयमा तिब्बतको हिस्सा थियो र त्यहाँ 1682 मा 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 1682 मा
छठवां दलाई लामा जन्मिनु भएको हो। छठवां दलाई लामा तावाङ अहिले अरुणाचल प्रदेश भन्छ नि त्यहाँ जन्मिनु भएको हो। त्यहाँ तावाङ जानुभयो भने चाहिँ एउटा ठुलो गुम्बा छ, त्यो चाहिँ छठवां दलाई लामाले चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा एउटा ठुलो गुम्बा बनाएको हुनुपर्छ भनेर उहाँको इच्छा अनुसार बनाएको हो। र तावाङ गयो भने मेन टुरिस्ट स्पट त त्यही नै हो, त्यो गुम्बा एकदमै ठुलो छ। र ताङन्चु फेबे पुगु छ थन्दा चिताङ रान्चु चिचो गिनाङला ngaranchu system norba yinayangda gigenchu yapu malapa yinayangda loptu tonang machebe yinayangda lopta shenda le lopchung la sheta ki tonang chunga lopchung che ki neche kyobo kelsi cheba yinayang lojin cheya lojin chen tonda pucham hamago ba lojin cheya ki kumshi tukcha 다 딘데 요래 대장에데 생기능이 그나저 제남 로국이래 로베캅라 레라보 용야 아니 게 패슬부치니 그나저라 대시게고요 다데 심레 칭이 카디 샥바 레스나 직동 굽겨 쪽숨기 로죽당 지로 직동 굽겨 줍시 세샬라 칭이 디샤버레 다 디스 튜처 디스마 냐르투바이나 아니 마첸 탕보 지로 직동 굽겨 줍시라 중발에 제장 지로 직동 굽겨 줍시라 마첸 탕보 중발에 지로 직동 굽겨 줍시라 교당 인지 팔라 칭이 심레 칭이 샤버레 디레스 체베나 아니 Simla nyariya lela bo yorba ani tanda tawang seati ngoma pyogi chashi chikre ani chilo chiktonggupya choksumla ani Himachal Pradesh ki gyalsa Simla la tanda khangba chimbo ngoma chingi shase khangba di nga ronyong tela taga kangzune te taga chimbayi 인지 강바 빼 미시 첨부지도 디낭라 아니 페베 구찹당 인지 구찹초 장염기 토네 칭이 샤버레 아니 요 जानिर यो सम्झौता राख्यो टिबेट र ब्रिटिसको बीचमा जानिर सम्झौता राख्यो त्यो घर चाहिँ ब्रिटिसको घर एकदमै ठुलो त्यस्तो एउटा म खुद गएको छु त्यहाँ र त्यही पहिला जिन्ना र गान्धी पनि सम्झौता राख्नु गएको तर त्यहाँनिर सुरुवातमा त्यहाँ सफल भएन त्यो and much later Mahatma Gandhi ji and Jinnah who separated part of India as Pakistan. Jinnah, two of them held a meeting at that same place, but it was not successful. It was the same house. So यसरी तपाईहरु अलिकति इतिहासको विषयमा अलिकति बुझ्नु थाल्यो भने अनि त्यहाँदेखिको त्यतिखेर कोपो थियो होला त्यतिखेर किन चाहिँ सम्झौता राख्नु पर्यो होला भन्ने तपाईहरुको रुचि जाग्छ र त्यसरी अनि इतिहास एकदमै सजिलो प्रकारले सिक्नु सक्नुहुन्छ। हवस् त अनि यसरी मेरो भिडियो चाहिँ अलिक लामो नै हुँदै जाँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ समाप्त गर्नु पर्यो। So I will have to stop my YouTube class here. It's getting
too long. So see you again tomorrow. Thank you for coming. Sangin yang ger jelyong ani jinra la pheba la thuche nang.